Ja sve pozdravljam i odmah na početku moram reći da je meni izuzetno žao što evo kao gradonačelnik moram učiti predsjednika vlade, gospodina Milanovića, mog imenjaka Zorana, isto tako i ministricu Opačića, ali boga mi sve ministre u Vladi Republike Hrvatske, jer ovakav jedan sporazum o oprostu duga socijalno ugroženim građanima koji moraju zadovoljiti određene kriterije, a oni su opisani u ovom sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima. Dakle, radi se do ukupnog iznosa negdje do 35.000 kuna, po samcu do 2.500 kuna ili 1.250 kuna po uzdržavanom članu obitelji, odnosno članu obitelji. Moram odmah reći da grad Đakovo provodi slične mjere još od 2001. godine kroz socijalni program i odluke koje se temelje na pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ali dakle ovaj sporazum koji su potpisali prije 2 dana očigledno podobni gradonačelnici, odnosno članovi očigledno Kukuriku koalicije, su očigledno svi zaboravili da ovaj jedan sporazum mora biti usaglašen sa Zakonom o proračunu. A to je članak 47 Zakona o proračunu, Narodne novine 87/08. Očigledno da se tada, budući da sam bio član Socijaldemokratske partije, znam vrlo dobro da se predsjednik Milanović žustro pripremao za osvajanje vlasti koje tada nije mogao osvojiti. Očigledno je čitavoj vladi promakao Zakon o proračunu, posebno ovaj članak čiji je ovaj sporazum u potpunoj suprotnosti sa Zakonom o proračunu. Obzirom da tim člankom Porezna uprava ima pravo kazniti, prema nalazu državne revizije, ima pravo kazniti jedinice lokalne samouprave kao pravne osobe, odnosno čelnike lokalne i regionalne samouprave kao fizičke osobe, i to sa enormnim iznosima. Za pravne osobe je to od 500.000 do milijun kuna, a za fizičke osobe od 50.000 do 100.000 kuna ukoliko ne provedu sve mjere naplate. Dakle, neki saborski zastupnici su moju izjavu o ovom sporazumu tumačili kao politički nekorektnom. Ja prije svega zahtijevam da ovi sporazumi budu utemeljeni na samom Zakonu o proračunu kako ne bi došlo do određenih prekršajnih postupaka, sudskih postupaka prema jedinicama lokalne samouprave i prema čelnicima lokalne samouprave. Dakle, čelnik lokalne samouprave može prekršiti Zakon o proračunu ako oprosti jedan dio dugova koji su vezani za mjere naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, zakupa poslovnih prostora, javnih površina, postoji ostatak one naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve ono što je vezano za život i obaveze građana u jednoj lokalnoj samoupravi. Dakle, imajući u vidu da je evo ovo sada već 4. godina mandata Kukuriku koalicije, da stanje u Hrvatskoj nije nimalo bolje nakon osvajanja vlasti onoga plana 21, meni ostaje isključivo, dakle, u ovoj godini to proglasiti jednim jeftinim
predizbornim trikom, iako će to biti pomoć doista za određene najugroženije stanovnike, ali pomoć koja nije utemeljena na zakonu i koja ne predstavlja čak ni vatrogasnu mjeru. Jer mi danas imamo 350.000 nezaposlenih, broj na zavodu se smanjuje ne zbog toga što se otvaraju nova radna mjesta, nego zbog toga što većina mladih, a gotovo 35.000 do 40.000 mladih obrazovanih ljudi napustilo je Hrvatsku. To nije više odlazak iz Hrvatske kao što se dešavao tamo krajem 60-ih, kada su ljudi odlazili na privremeni rad u tada zapadnu Europu, pa ostali praktično čitav život na trajnom radu. Ovdje su ostajale njihove obitelji, sada obitelji odlaze van. Dakle, više se ne radi o tome da pojedinci odlaze iz Hrvatske, nego čitave obitelji napuštaju Hrvatsku. Mi dalje imamo problem da imamo pad nacionalnog dohotka, pad industrijske proizvodnje, pad poljoprivredne proizvodnje, da sve više uvozimo, da sve manje izvozimo, da na kraju krajeva sve manje proizvodimo i da život u Hrvatskoj nakon ove 3 godine Kukuriku koalicije nije ni malo lakši, nego naprotiv, daleko je teži nego što je to bio prije 3 godine. Zbog toga ovo predstavlja jedno političko licemjerje koje je okrenuto prije svega na, ja bih rekao, na zamagljivanju stvarne situacije u Hrvatskoj i ova mjera je isključivo okrenuta prema daleko manjem broju građana nego što su to, na primjer, radnici koji imaju minimalnu plaću, umirovljenici koji ne mogu sastaviti kraj s krajem i koji jedva mogu preživjeti od te prosječne hrvatske mirovine ne mjesec dana, nego 7 dana. I koji očigledno su se pretvorili, ne želim uvrijediti niti jednog čovjeka koji je pošteno zaradio tu svoju mirovinu, ali očigledno su prisiljeni visinom te mirovine pronalaziti, skupljati sekundarni materijal. To je posebno vidljivo u većim gradovima, u ovim manjim sredinama još nekako i prežive jer imaju vrt, ali očigledno su izgubili ono što je nekad umirovljenik kao djed ili baka mogao priuštiti nekom svom unuku za Božić, Uskrs, rođendan, nema više niti poklona, niti ne znam čega. To je stvarna situacija u Hrvatskoj. Dakle, ponavljam, ne želim učiti, jer očigledno da ih ne možete naučiti, jer da su naučili pa i na svojim greškama, situacija bi vjerovatno u Hrvatskoj bila bolja, ali ovo je daleko od onoga što se zove dobar život svima, a ne samo njima. Druga stvar koja je također vezana, ja ju ne bi nazvao vatrogasnom mjerom, nego jednostavno zakopavanjem glave u pijesak, neprepoznavanje stvarne situacije je ovaj prekonoćni telefonski saziv sjednice vlade gdje su veleumno odlučili da zamrznu franak na 6,39. To jednostavno nije mjera koja će pomoći građanima koji su se zadužili u švicarskim francima, a ja predlažem, ukoliko predsjednik vlade želi ikoga više saslušati, da posluša i jednog gradonačelnika koji je bio i saborski zastupnik, da neizostavno treba napraviti konverziju u kune, da taj tečaj koji je vezan za te kreditne obaveze, tečaj švicarskog franka mora biti na dan isplate kredita, jer ne treba zaboraviti, dakle to su te dve mjere koje jedino mogu pomoći građanima. Ja se slažem da banke mogu zarađivati na kamatama, ali ne mogu zarađivati na ovim enormnim razlikama u tečaju, bez obzira dakle što su građani potpisali, mnogi ne mogu ni pročitati što piše u onim sitnim slovima i onim člancima kada se potpisuje kredit. Dakle, taj tečaj mora biti
tečaj franka na dan isplate kredita i ne treba zaboraviti da niti jedan građanin, niti jedna pravna osoba nisu ugroženi samo građani, ugrožene su i tvrtke, ugrožene su i lokalne samouprave koje su potpisivale kredite jer je kamata bila povoljnija. Tada ti krediti su isplaćivani u kunama, a u kreditu je valutna klauzula. Postavlja se pitanje zbog čega u ovom trenutku i ustavni suci dobivaju svoju plaću. Jer evo, ja mogu shvatiti, odnosno ne mogu shvatiti, mogu shvatiti da je politički montirani proces protiv Glavaša, njegova tužba na Ustavnom sudu čekala 4,5 godine radi politike, ali ne mogu shvatiti da odluka i tužba koja je vezana za valutnu klauzulu također stoji 4 godine. I ukoliko neko želi pomoći ovim građanima, to onda nije sasvim sigurno odluka vlade, zamrzavanje tečaja na 6,39, jer očigledno su pročitali krivo i mađarski model i neke druge modele. Možda ih je Orban podučio u tome ili iz Mola, ali stvar je ovdje definitivno jasna da Ustavni sud, i ovo je poruka i Ustavnom sudu, da mora podhitno donijeti i riješiti tužbu, ustavnu tužbu koja je vezana za valutnu klauzulu, a poruka predsjedniku vlade, koji će još vrlo malo biti predsjednik vlade, jer to je očigledno da zamrzavanje franka na 6,39 neće doprinijeti nikome, a da se prije svega mora što hitnije svi ti krediti imati konverziju kunama i tečaj mora biti na dan isplate kredita. To se isto odnosi i na euro, to se odnosi i na dolare, to se odnosi na sve strane valute.